Fatalo fai mai bonga lo cha nu so se cha fai fio lo fa pena na mai mo mai ai. Ele nga cha fai le fatalo fai o ona tu tofia le tu so se fata fai taulanga e pia. O lo chap chap o ia fai ba ma fa no no manu o wasa manu i o Samoa. E lo mai o se fa po ponga fai nei o cha tu chala o me o tupu i Samoa. E mo mo tu cha tu chala mai le matanga lu wengo leo leo. Mo fa la wi lo le matanga lu wengo leo leo. Nisi o atau ila tau sa tau fia ona os fa inga le matanga wengo leo leo le na fa tu tia e le mamao te atu e mai se lava ile amatanga o le nei masina e pei ona reportia ma fa sala lo vinai ia le to telo ila tau na tau fia mai o fa inga ale matanga wengo leo leo o le tulanga e pei ona mori mo wina e pei ona ta ua e le te tai o le tunu o ia fo o le i pana mia o tu sai ma fa mo bonga ma reporting na tu na tia tia o le sfa inga le ara mtanga luenga leo le na fa ta fito lava ile no fanga o lo o fa ta wina i fu o fa le anga le pe ona mai ta wina ile to telo ila to o lo fa ta savali ya o loa ta mafa malisio va inga e mai se le tu langa le fa ta wina ke pua le wala tu fa ta wa fa ta se tuai po tu le tuai mane fola au fa saina le aisa e pei ona sila fia o le tulanga le pei ona tulai mai i le maketi i savalalo a o le itatalaina le maketi le wa iai le teminei le maketi fou na tele i a fale tapolenia le au fai pisnisi la iti sa fatuina i lunga o le ana tele i fafo atu o le no fuanga le maketi le ana o sa faia fo i leo leo matao fia mai iai le toa telo i la tau ai mese o nisi o sefe whaatawina ai le tau mapua re keke pua le lava wa whaatau atu ai ma le tūlanga o le aisa po le fuala au whaasahina o le mafuanga lea na tasi ai le finangalo le kāpeneta a fo e fo i ma le te tai o le atunu e le toi whaatanga ina lava se whai pesnisi la iti e pio na iai e sefe o keke pua e ngate i leo le whaatawina vaianga o kofe maniso vaianga sai lungo le ana tele i fafo atu o le maketi fou savalalo au tafa lea o le maketo ia ona toi whaatanga ina se whai pisnisi ona whaatino ala tau pisnisi la iti i lungo o le vaenga ai wa au mia umai to tonu le whai pisnisi tono le maketi fou savalalo o se tau no whainga ina matai tu o lo iai ia masini pu ata i tono le whale le maketi savalalo ia tuli mta ia ai la tau ina ia awane i toe tupu pe vau ia ele tūlanga o le whaatawina leo whalau whasaina Pete ane, tu sai ma reporti mai le matanga wenga fo i o leo o le vaenga le pito yuta o le maketi funga leo lo fia wa i aile to tele ma wha tau savali tu langa o tau mapa manisi o loa wa wha tau wina wha atasi atuai ma le fuala au wha saina le aisa o leo sa wha inga leo ma tau fia mai la tau le aso mo mua o la masina le neo me e au fia ai ma se tama ono se fulu ma le fitu tau sanga le matua o leo ua whamawina lona soifua pensione pite iane o ia leo lo tau la mua i le tulanga e pe ona tau fia mai ai ele matanga wenga o lo o iai tua inga mai e le o whamaunia e le temi nei e tu sai ma whamaumunga le matanga wenga leo se ia vanga na ai wa tui na atu le mta upu ia mawalawina fo i luma whamasnonga mau lunga ma whamaunia ai ia morianga e pe ona tau fia ai leo o lo tau fia i la tau uma ma moria e moria nga o le umia o fuala au whasaina o le pauta o le eisa e le ngata i lea o le umia o le manuana o li sine i o vaenga o lo tau fia ma moria i an matanga ruenga e le o se temi mua lea o watula i mai ai le whapitau li e pena mori mawina tele nisi o sa whainga le matanga ruenga mai lava i le tausangan se mpaya tunei lata i lona whaiunga le lava na so o i lama o sa whainga mtanga ruenga si o mai la mtanga tausanga le nei o le tūlanga lava o le whalau whasaina o le mautau ave an mtanga ruenga o malo mtanga ruenga o malo le malo whapia poi le lango atu le pito la au le malo ma e ka le sia ma sui o nuu ma afio anga le lava lo tutu whaatasi ma lantou pa anga ina ia tineia matafia le tūlanga o whala au whasaina leo o se sao i to tongo le atu nuu. Inisio tātou tala
ua tu ala lo le tai tai o le tulu o yo fo o le pa le via le sunga na ule le mane tole o te pola te vao forces me a nga ile komisina leo lo tau ia tau a vea ni mtanga le leo le ia tau a Samuel o famsanga ina ia toi fa pa fala le komiti sa ia filfilia mo le toi so ina le mata upu e pei o na mali wai le tama onga le wasi sa vali le lima tau sanga e le imo lama po wai na mali wai le tama onga sa no le tai tai o le tunu e au ona toi fili tanganga se komiti la dote soe a matahina a tole so ina o le nei mata po se fa poponga le nei o le ta Tu lo fo i le saunoa ngal komisina e wingar filfiringa o le komiti whapitoa. O mana o tāru sanga i le komisina, tu e whapawhala lai titi ala lana tō whinga na whai. E iei le tua tauna mai o io le atoanga o le mana onga na mai il whamsinonga, o le whamsinonga, na wha mai whiri se komiti independent, alo ia le. Ia, atonu lava o tāpenanga le fionga le li komisina, e tāpena lona fina ngalo mo le whaangai ngoina. Ona o lewe vesi tele le tātou watunu u. E ala i le mta upu le nei. Ia sa mātou ftuna i vatu vai. E tā tia mta upu se i whiri tā nganga le leile komiti. E a fia ile lo ia sili, ma whiri tā nganga le leita ngata e sau whawhai le tomiti le nei. E le ia a fia mua i le mta upu le nei. Aise a ele le titi. O tātou vai a fia ngai o sisire lo wa fia. O le pare mio sa mo wa fia le mta upu. O inisio fai pule wa fia le mta upu. O le tātou komiti le la whātū langa ma wha mautu, e le te tau o na whata mala i pipiringa, e te tau o na whātau nuu le lei. Ma ia whili, tangata sao e matua ato o toa ai, ma maua le mi o tono le tau pune. Inisio tātou tala o leo wasau no le tofi o le tumalo sa whata numera lua, wa mai an tūlanga o whata tanonga ma le tūlanga o awala, mo le whamtu ina mai leo o le selene se 10 miliona o le tau i mo le tumalo sa whata lava ia, e peo na a fia ilo la tō ngātai whale, ona o le paa le malo ni sila, leo lo o iai le ngātai whale le temi nei. Sau noa ia le fionga i le li whaipule, o mafua ona tuai, ona o tū langa o tū stupe, ma le se o wha maumunga e peo na tuina atu e nisi o mamano le tumalo, e leo ato a toa i vaenga mo mia, e ao ona wha atinoina mo le wha matuina mai o le seleni, o se wha poponga le neira nei tala e tu sai ma le tala noanga, le fionga le li pule male ala ata o le NUS TV. Atal ne mtau po telitala. Ya le fai maria lava. Tulanga uma o lo solonga le leimea uma le tau whainga nei wha moe. Wa uma la ngā luenga. O le fina wina 10 miliona. Le lawa le tu vai al malo. O la tou o lo whaia taiala. E wha foe wha soina o le seleni. Ia o le vaenga muri a leo whasaingi whengainga. Le o saingi whengainga malianga a ainga taitasi. A warfa mtu inatu o lato whamnianga. Ia lato lava te unga tupe. E le aila se ngaluanga te le au toi whaia le teimine. Pa unmero whaaftai. O le au tau nuu i manu le whaamoe moe na tau mwhaini a wasa manui o le tumalo. O le tuftu whaina e la pe ano whaato tai ala la whaia le malo. Le la o whaamautu mai e awhesa lau o le tangata e tuatasi. Ia whaapot whaatasi sa ainga se la tau te unga tupe. O na whaamatu sa awale ia iyo. O la tau se leni. O le malianga le whaatoa umana saini. O le malianga ina ia pui fo i ala le tūra whono. Le whaamatu ina atu se leni ne ainga te tas. A le solonga lea mea uma. Pe ana whai atu e le whaingo fia fo i ngā luenga a le malo. Tau tino atu tua whaingi tālawa. Ia ono le tātou fo i tū malo. Pe ana whai atu ne awa i tau. Ia fo i e wha maoni, ia fo i e le wha maoni mea wha maunga, mea wha pena. O le tele wa umi tele le mea. Talua i le o tau au ina wha maunga mana o mea. Mo mali lianga nei, i le teimi e tasi. Ia o le teimi ne o lahe tau tuli ia iti o isi ni mamalu o le tū malo, o isi o lo whainga tāna, ia ina la tu te unga tupe. Pe o tūlanga ia o lo ia ila vasinga le teimi nei. Le wa lain tuaini wha amatu umai ia tupe tono te unga tupe. O le nei da pamata au pua whaidoa e se whina ngano le fionga le li whaipule, o lona whaanono tele, ona o le toa tele o ilan tōlo whaadia whina ngano e lunga upenga ta whailangi,
e le o ni tangata no o le tu malo sa fata le o lo sai ma fa dio la to fina ngalo se fa popone tu ai tu malo to ama on site o lo lava pale foi le tu malo to ale tu malo pa walo fa no na o le tele o tangata e pisalo ni tangata sa fat la o ta mo ta wat ia o foi tu singa ma fam talanga o fai mai no pe fai lang o tau tu lot sole o to tele atu le ai au le ni safata nai lo safata wa ia ina le mtau alfa manianga ya na sio mato tu malo safata pe no tu sia sa o post nei le taia o la muta fa yo tali molo tu malo o tele tali ima o la pa wala muta fa yo tali molo tu malo ia pe stu langa na le e tau va tu fam talang ia pe o se vai ngana mas fa no ono to tele la o so vale fu ai le o se la tu 10 miliones sa fa mai le matanga wenga wa onga manga no o e la tele se fulu kolisimo lunga mali mo tu tele salang fai le wa tu fatisia ile pokalame mo le fa mana tuina o le se tasio pokalame la wi lo matanga wenga wa onga manga no o fa ingoina sa mo ne ngalo o le nei fa mo ua masani tele o lisio te sanga ona fa tinoina le masani ona tali malo ai ia motu i tu mo nei pitia ne o le ua tali malo ai ia le motu tele salafai o le fale o le apitanga po le kola tampasco i le motu tele salafai o le la fa tau te ia ile nei fa mo e pe un sile fia o nei fa mo au fia ia le tauganga le fa taua le o le vanta puia fatau tu manga fatau ngana siba ma ulu po pese fa le anga no ato ai ma le tau lunga po tau po ma na ia o se tasi nei o tam finga tanga wenga wa onga manga no ina ia tu fatisia anganga fina ngalo tu langa tele po fa na wa onga ina ia fa o pe ona la tu fa tau ina le tu malanga i fanua na tato no mane tatou tala mule o le kolisio vai mango whaamgeina se tasio pokalame pe ona afea ia se tasio au malanga mai tutono Korea i saute leo lo sa ili ai ia ni whanau e tale nia ne tulanga le musika ele ngata le kitara ma le piano siva whapea fo ile si ufonga maantango pie e mawhai ona winantu mo se tasio taubanga tele whatautia i tutono o le malo Korea i saute na maua se tasi o avanoa e whaatata noi ma pisilingi ai le finangalo le whaulunga foi o le foi tapua inga mo le foi pito na au leo lo isamo nei e sau noa e whaapupula tili le tūlanga e pe ona iei le whaamoe moe e pe ona awhea le se au malanga mai le malo kore i saute le a ko ona po le kolisia vai manga se whaapoponga leo ne tala Pokalame o le tau sa ilia lea o whanau e whapena ona le lei maanga waa i tāleni tau musika. So we are looking for gifted and talented individual. E mawhai ona whao ngao la tau tāleni mo le tua malana ngaluenga. So o le o mai lao o le team nei. E o lo tau sa ili nisi o whanau e le lei le pese, e le lei le siva, ia e le lei foi i le i taina o instrument ia awa fo ia nisi o taipea o American Got Talent ia e failai le kalisia o au kolia because every year e ile meta o le conference e ta o le World Remnant Conference. So the World Remnant Conference ia e awai uma tua ia e to atele o tupulanga tarabo mai atunu ese online ia e whapena ona o mai e a foi fai mea whaatasi ia me se foi o te whawhangaina foi o whanau le upua le tua ia on te taape e foi lea so this conference e whai a July and the beginning of August so lea lai tau sa ilini ta maiti ia e whapena ona nga vaai tūlanga whapene a mawala se avanua ia ona awai atuai la ia lea i Korea ia mo le wha Tatou whinoa i le aso tae mo se si whapoponga wha soifua ia.